No šejienes. Var arī. Bez Dieva es dzīvoju tumsā. Mana dzīve bez jēgas bija tā, bet tad sadzirdēju Dieva balsi, paklausīju un sekoju tai. Jēzus dod dzīvē man prieku, viņš ir mans kungs un mans Dievs. Tādēļ dzīvojot centīšos pie rokas tam turēties. Bet kad izbeigsies šī zemes dzīve, savu glābēju ieraudzīšu. Viņa priekšā tad locīšu ceļus un par glābšanu pateikšos tam. Jēzus dod dzīvē man prieku, viņš ir mans kungs un mans Dievs. Tādēļ dzīvojot centīšos pie rokas tam turēties. Piedziedājam atkal. Jēzus dod dzīvē man prieku, viņš ir mans kungs un mans Dievs. Tādēļ dzīvojot centīšos pie rokas tam turēties. Aleluja! Pateicos, kungs, debes Tēvs, tiešām, ka tu mūs esi izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā ir pestīšana un grēka piedošana. Svētī, kungs, debes Tēvs, mūs ar atvērtām sirdīm, kungs, tavam vārdam šeit dienā, Tēvs. Vada, kungs, debes Tēvs, man visā garā un patiesībā, Tēvs, dod tos vārdus, kungs, kurus tu gribi, Tēvs, lai tie taptu darīt zinām, kungs, debes Tēvs, katram brālim un māsai, katram tam cilvēkam, kas tev nepazīst, kungs, kad ik viens tev iepazīst, Tēvs, un nožēlot grēkus un atdot savu dzīvi tev, kungs, Jēzu, jo tev rūp katrs cilvēks. Svētī uz to, kungs, šo svētrunu, šo dievkalpojumu, kungs, un mēs pienesam tev par visu godu, slavu un pateicību Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Аминь. И мы благодарны, что Ты избавил нас от власти тьмы и ведешь царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление. Я прошу, Господи, владей моими устами, чтобы это слово коснулось, и Тебе действительно важен каждый человек. Проговори к нашим сердцам во имя Иисуса Христа. Аминь. Sēžaties. Садитесь, пожалуйста. Mīļi sveicināti visi šajā brīnišķīgajā svētdienā, ka es atkal varu būt kopā ar jums tā kunga namā. С любовью вас приветствую
что опять у меня есть эта возможность быть в Доме Господнем. Jūs droši vien pagājušā svētdien daudz bijāt šeit. Kurš bija pagājušā svētdien šeit? Кто из вас Paceliet был в roku. прошлое воскресенье на собрании? Bijāt, ja? Вы были. Un kurš pieņēma Jēzu Kristu par savu pestītāju glābēju? И кто-то принял Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Kurš lūdza man kopā? Varat pacelt roku? Может поднять руку тот, кто молился со мной. Lūdzāt, ja? Вы все молились тогда. Redziet, cik brīnišķīgā veidā šodien Dievs arī man attaicināja pie jums, lai nepietiek tikai pieņemt Jēzu Kristu par savu pestītāju glābēju, vajag arī viņā nostiprināties. Ja? И недостаточно только принять Иисуса Христа как своего Спасителя, но человек должен хорошо, можно сказать, в нем иметь хорошую опору. Un mēs šodien kopā mēģināsim to visu arī paveikt. И сегодня мы вместе тогда и пройдем вот этот путь, рассмотрим, как это происходит. Ziniet, Dievs man ieliks sirdī šo dziesmu, kad es nācu šurp. И когда сюда приходил, Бог как раз сложил в сердце именно эту песню. Jo šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Это одна из моих любимейших песен, Jo arī es kādreiz dzīvoju tumsā. потому что некогда я сам жил во тьме. Kā dziesmā ir teikts, bez Jēzus es dzīvoju tumsā. Именно как отражают слова песни, без Иисуса я в тьме жил. Un mana dzīve bez jēgas bija tāda. И моя жизнь не имела смысла. Tas nozīmē, ka viņai nebija nekāda pamata un nekādas nākotnes un nekāda virziena. Это означало, что жизнь не имела никакого основания, не было никакого будущего и не было никакого продвижения вперед. Bet tad sadzirdēja Dieva balsi Но тогда услышал голос Божий un sekoja tai. и следовал этому голосу. Redziet, ka arī dziesmas runā uz mūsu sirdīm. Обратите внимание, даже песни говорят к нашим сердцам. Un vēstulē kolosiešiem 1. nodaļā 13-14 ir teikts, И в послании к Колоссянам, в 1 главе 13-14 стихом сказано, ka viņš mūs izrāva no tumsības varas un pārcēla savu mīļotā dēla valstībā, kurā ir pestīšana, grēku piedošana. Там сказано, что Он, Христос, избавил нас от власти тьмы и ввел в царство во возлюбленного Сына Своего, Бог, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Un, ja mēs atceramies to raksturvietu, ko es no Jāņa evaņģēlija pagājušajā svētdienā lasīju, 1. nodaļu 1:18. И если припоминаете те места Писания от Евангелия Иоанна, от 1 главы, когда читал с 1 по 18 стих, Tad tur bija runa par Jēzu, kurš kā vārds tika sūtīts uz zemi, там как раз было сказано, говорилось об Иисусе, который как Слово был послан на землю pie savējiem, к своим, bet savējie to neuzņēma. но свои не приняли Его. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Но те, которые приняли Его, Он дал власть стать чадами или детьми Божьими. Un vēl tur bija teikts, ka viņš bija patiesais gaišums, И еще там было сказано, что Он был свет истинный, kas apgaismo tumsu, kas valda pasaulē. который сияет в тьме, который приносит свет в этот мир. Un mēs, kas uzņēmam Jēzu Kristu, И мы, которые приняли Иисуса Христа, mēs palikām pa gaismas bērniem. мы стали детьми света. Tā tumsa, kas mūsos bija, tā izklīda. И тьма, которая обитала в нас, она рассеялась. Zini, viens gudrs cilvēks teica, ka nesot
tumsas vispār nepastāv tumsa kā tāda. Один некий мудрый человек сказал, что тьма не существует. Bet ir tikai gaismas trūkums. Но есть только недостаток света. Un, ja mēs uzņemam gaismu, tad tums pazūd. И действительно, если мы принимаем свет, тьма исчезает. Tad mēs esam gaismas bērni. И от всего мы являемся детьми света. Ziniet, gribu izlasīt vienu rakstu vietu no vēstules Efeziešiem Хочу вместе с вами прочитать место Писания 4, 21, 29. 4, 22, 22, 21, 22. 29, ja? Jā. И 29 стих. Jo, ja reiz mēs esam gaismas bērni un mēs esam uzņēmuši Jēzu Kristu, pieņēmuši par savu pestītāju un glābēju, И если мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, tad mums arī ir jāizmainās. Mēs nevaram palikt tādi paši, kādi bijām, jo mēs bijām tumsa, palikām gaismu. мы не можем больше оставаться прежними. И мы становимся светом и не являемся больше носителями тьмы. Un šeit ir teikt tādu vārdu. Здесь сказаны следующие слова. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudzes ceļ un nes svētību klausītājiem. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни старого или ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по образу Божьему, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, деля своими руками полезное, чтобы было чего уделять нуждающимся. Не давайте место дьяволу, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваш, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ziniet, par tām krietnām runām. Об этих речах Mums ir ļoti jāsako tam, kā mēs runājam. мы должны следить за своим языком или как мы говорим. Ziniet, es gadus, tas bija jau atpakaļ, kādus 15 laikam, Примерно 15 лет назад mācījos runāt. я заново учился разговаривать, говорить. Ziniet, man pēc katra vārda bija tāds sulīgs krievu lama vārds. После каждого мною сказанного слова звучал сочный мат или сочное матное слово. Un tas viss sekoja līdzi no vecās dzīves. И это все следовало из старой жизни. Jo agrāk padomju laikos bija ļoti populārs lamāties.
Раньше, в советское время, было довольно-таки популярно говорить матом. Un arī es armijā, kad dienēju, tur tikai vienā matā arī runā. Служа в рядах или в советской армии, там без мата не обойтись. Там все матом Ir sevišķi разговаривают. flotē, kur es dienēju. Особенно на флоте, где я служил. Ziniet, un pēc flotes es vēl biju tādās vietās, kā cietumā, После флота я еще был в тюрьме veselas 2 reizes, целых 2 раза. un tur ir А там, šausmīgi, kā tur runā. можно сказать, Tur man liekas, ужасно. ikvienam auss novīstījā paklausītos. Какая речь там говорится. Bet и tur savādāk arī nevar, tur tāda publika. Там уши вянут, слушая то, что говорится, но там такое сообщество, там такая публика собралась. Un tā man tie lama vārdi nāca līdzi visu laiku. И так вот вместе со мной и шли этот мат, эти матные слова. Ziniet, un kad es sāku mācīties Bībeles skolā, И когда я начал учиться в библейской школе, man bija ļoti liels brīnums, ka neviena lama vārdiņa tur nevarēja dzirdēt, neviens nelamājās. для меня это было чудо, что никто не ругался, не говорил матными словами. Bet es, ja runāju, piemēram, ātri sāku runāt un nekontrolēju tā, ko es runāju, Но если я начинал быстро говорить, не контролируя то, что говорил и man сказал, gribot, negribot izlaiž laukā kāds slamavārds. возможно, не хотя даже какое-то матное слово и выпрыгнуло. Un tad es nolēmu vairāk labāk klusēt un klausīties, kā citi runā. И тогда я про себя решил лучше меньше говорить и слушать, как другие говорят, Lai es iemācītos nelamāties. чтобы научиться не ругаться. Ziniet, un tad es tā lēni sāku runāt И тогда я начал медленно говорить un ļoti sekoju līdz tam, ko es saku. и очень внимательно следил за своей речью. Bet viss tā vienā mirklī ļoti izmainījās tad, Но все в один момент мгновенно изменилось именно тогда, kad es saņēmu svētā gara kristību. когда я получил крещение Духом Святым. Ziniet, un šī svētā gara kristība ir katram atsevišķi cilvēkam, katram kristietim atsevišķi atnāk. И крещение Духом Святым, оно приходит для каждого по-разному. Vienam tā var būt varbūt tās kopējā kaut kādā sapulcē, У кого-то, может, на общем собрании kaut kādās lūkšanas sapulcēs. или в молитвенных собраниях. Citam var būt atsevišķi vienam pašam, esot, teiksim, istabā. У кого-то, может, совсем отдельно он находится в своей комнате. Jo Dievs māk ar katru cilvēku strādāt sevišķā veidā. Бог имеет ту способность с каждым работать особенно. Ziniet, un es savu personīgo, es negribu teikt, ka tieši tā kā es piedzīvoju svētā gara kristību, katram ir jāpiedzīvo. Я не хочу указывать на то, что так как я пережил крещение Духом Святым, и вы должны именно так пережить. Bet es gribu jums liecināt tieši kā man svētais gars deva šo kristību. Но я хочу вам засвидетельствовать, как Дух Святой, как Он меня крестил, как Бог меня крестил Духом Святым. Tas bija naktī istabā, Это было ночью в комнате. bija kaut kur ap 2-3 naktī. Примерно 2 или 3 часа ночи. Es atvēru acis Я открыл глаза un skatos istabas vidū stāv cilvēku veidols tādā gaismā, tā kā salīdzināt varbūt varētu ar dienas gaismas spuldzi, tāda balta, tāda īpaša gaisma kaut kāda. и я вижу образ человека, стоявшего в моей комнате, настолько светлый, как
дневной свет, и вот такой светящийся образ стоит в моей комнате. Ziniet, un tajā brīdī man bailes nebija nekādas absolūti. Страха в тот момент не было никакого, ни грамма. Kaut gan es visu laiku esmu baidījies no tumsas, no bērnības jau. Хотя с детства я боялся тьмы. A šeit man nekādas bailes nebija absolūti. А здесь наоборот, никакого страха. Un es skatos, tas gaismas cilvēks, viņš bija bez sejas, tikai apveids cilvēku. И я видел, что человек был без лица, но я видел только вот как контур, я видел только этот светящийся образ человека. Un tas bija tieši manā augumā. И был ростом со мною. Es piecēlos no gultas, kājās, Я встал на ноги с кровати. un es skatos, tas cilvēka apveids, tā gaisma, sāk kustēties. И я вижу, что этот образ, этот свет, он тоже начинает двигаться, этот Un человек. lēnām tā sāk slīdēt uz manu pusi. И медленно приближаться в мою сторону. Es nevienu vārdu nesaku, vienkārši skatos uz to visu un domāju, kas tagad notiks. Я не промолвил ни слова, просто наблюдал и смотрел, что же произойдет дальше. Tas attēls tā pieslīdēja pie manis. Этот образ медленно приблизился ко мне. Es skatos, roku garums mans. Я смотрю, длина рук моя. Galva līdz ar manu galvu. Tieši viss mans apveids. Можно сказать, весь мой образ, мой рост, можно сказать, высота моего роста, все соответствует моим размерам. Viņš stāv manā priekšā Он стоит передо мною un lēnām sāk celties uz augšu. и медленно начинает подниматься вверх. Pēc tam viņš tā pagāja uz manu uz galvas. Es skatos tās pēdas, tā man apstājās virs galvas. И я смотрю, Es tā что pacēlu acis un redzēju. он настолько поднялся, что я мог увидеть его пяты над моей головой. Un tajā brīdī es jūtu, ka manī ienāk tā kā otrs cilvēks iekšā. И в тот момент я почувствовал, как будто второй человек входит в меня. Man palika tā ar vien smagāk, un reizē ļoti viegli. Вначале мне казалось, что стало тяжелее и тяжелее, но впоследствии стало намного легче. Un es vairs nevarēju nostāvēt kājās, un es pie gultas stāvēju un apsēdos uz gultas. Я не мог больше устоять на ногах, и я сел на свою кровать. Un jūtu, ka manī iekšā kaut kas atrodas. И я чувствую, что кто-то находится внутри меня. Es šitā rokas man stāvēja virsū uz kājām, uz ceļiem. Мои руки находились в таком положении на коленях. Un tajā brīdī es skatos, man no pleca šeit iznāk tā kā cilvēka roka. И я вижу, что с плеча выходит такая, как рука. Un šitā saķerās ar manu vienu roku un otru roku arī. Divas rokas iznāk. И можно сказать, эти две руки, они выходят и вот так Un mēs tā крещенно, saķeramies kopā. и мы вместе вот так сцепляемся. Un tajā brīdī no manis sāk nākt kaut kādas nesaprotamas skaņas. И тогда из меня исходили Es sāku непонятные звуки. Я начал говорить. Un sapratu, ka es runāju man nesaprotamā valodā. И я понял, что я говорил для себя на непонятном языке. Un tam man atausa, ka es tak runāju mēlēs tajā brīdī. И тогда я пришел к пониманию, Tas ir сознанию, svešās что я valodā. говорил иными языками в тот момент. Kā svētais gars dod izrunāt. Так как Дух Святой повелевает выговаривать. Un tad es aizgāju, atlaidos atkal gulēt, Потом я лег обратно в постель, un no rīta pamodos, и утром просыпаясь, kā parasti mums bija no rīta lūkšanas, pēc tam brokastis, un viss. как обычно у нас утром была молитва, потом Es завтрак. aizgāju uz lūkšanām, Я пошел на молитву. es dzirdu pats savu balsi,
Я слышу сам свой голос. Bet nepazīstu savu balsi. Man pavisam savādi, man izmainījās skaņa, balss skaņa, tāda dzidra kaut kāda, kāda man nav bijusi. Я слышу свой голос и удивляюсь, настолько, можно сказать, этот голос, он иначе звучит, он звонкий голос, да. Un tad, kad mums sākās mācības, И когда началась mēs jau учеба, visu pierakstījām. мы все записывали. Man bija šausmīgs rokaraksts, briesmīgs rokaraksts. Мой почерк был Es ужасный. pats savu rokarakstu nevarēju izlasīt bieži. Иногда я сам не мог прочитать мною Te написанное. es sāku rakstīt, А здесь я начал писать. un man brīnum, es domāju, kur tik līdz rokaraksts var būt. И сам пишу и удивляюсь, откуда такой красивый почерк. Un ar cilvēkiem, kad sāku runāt, И когда говорил с людьми, начинал. no tās nakts man neviens slamovārs vairs neizlidoja no manas mutes. И с той ночи ни одно гнилое слово, ни одно матное слово не исходило из уст моих. Tā nakts man pilnībā izmainīja, Та ночь меня полностью преобразовала. raksturu izmainīja man. Изменила мой характер. Ja es pirms tam biju kašķīgs tāds un visu laiku tāds nietma kurnēja bieži, Если я тогда был таким угрюмым и постоянно недовольным, tad tagad es biju tāds, ziniet, kā saka, miera mika. тогда я был, можно сказать, полностью полон мира и спокойствия. Svētais gars pilnībā izmaina. И Дух Святой полностью изменил меня. Un es esmu pārliecināts, ka ik viens no jums, kas pieņēma Jēzu Kristu kā savu pestītāju un glābēju, И я уверен, что каждый из вас, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, agri vai vēlu saņems šo svētā gara kristību. рано или поздно получит это крещение Духом Святым. Jo svētais gars jums jau ir dots. Потому что Дух Святой уже дан вам. Jums tikai jāierauga ir tās dāvanas, ko viņš jums dod. Вы должны увидеть те дары, которые Он дает вам. Jā. Jo Bībelē arī ir teikts, ja, tad Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Tas ir vēstule Kolosiešiem 2:6. Посему, как приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Mums ir jāsakņojās un jādzīvo Kristu. Kā sakņoties, kā izmainīties? Как измениться, как укорениться в Христе. Ziniet, kad es lasīju 1. Jāņa vēstuli, Когда я читал первое послание Иоанна, es tagad viņu atmiņas es jums pateikšu. Tur ir rakstīts tā, там написано 5. следующее, в первой главе. Kas no Dieva dzimis, tas negrēko. Там написано так: кто родился от Бога, не согрешает. Es to lasu, domāju, es tā kā esmu dzimis no Dieva, bet Я man про себя sanāk думаю, grēkot. я ведь родился от Бога, как и я не грешу. Bet ziniet, kā tas ir? Ну, знаете, как это? Cūka, ka vārtās dubļos, Свинья, когда она в своей грязи валяется, viņai tā ir dabiskā vide, vai ne? можно сказать, это для нее ее естественная Viņai среда. vienalga. И все равно. Viņa netīri novārtās, netīri staigā. Она грязная, валяется в этой грязи. Tāda pati pieiet pie silas pēna. И такая подходит и ест там же грязная. Un viņi daudz nesatraudzās par to, ka viņi ir И dubļos. особенно не переживает о своей грязи. Bet taita, Но, можно сказать, овца или... kad iekāp dubļos netīrumos, Когда она вступит в грязь, viņa blēj, žēl blēj, tirina kājas, viņa grib dabūt она nost. старается, она
поднимает голос, она начинает старается очиститься от этой грязи. Redz, tāpat tās arī ir ar kristiešiem. И точно так же с христианами. Mēs, tie, kas no Dieva dzimuši, ja, Те христиане, negrēko, которые из нас рождены от Бога, они не грешат. nedzīvo grēkā. Они не живут во грехе. Tā nav viņu pierastā vide. Это, можно сказать, это не их среда обитания или жизни, или та среда, в которой они живут. Mēs, kad sasmērējamies kaut kur paliekam netīri Когда мы ar kādu grēku, сталкиваемся или пачкаемся с грязью или с каким-то грехом, tad Dievs dod mums iespēju. тогда Бог дает нам возможность. 1. Jāņa 1.9 saka, 1 Иоанна 1.9 сказано, ka Dievs ir uzticīgs un taisns. что Бог праведен и верен. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, Если мы признаемся в своих грехах, tad Viņš piedod mums grēkus тогда Он прощает нам наши грехи un šķīsta no visas и netaisnības. очищает от всякого беззакония. Tātad tā nav mūsu pierastā vide. Это не наша среда повседневная. Mums ir dots svētais gars, kas uzrāda mums katru grēku. Нам дан Дух Святой, который указывает на каждый грех. Ziniet, man svētais gars vienmēr uzrāda pat katru mazāko grēku. Мне даже Дух Святой указывает на самый маленький или незначительный грех. Bet, ziniet, tikai ļoti žēl, ka bieži tas ir jau, ka tu esi jau sagrēkojis, pēc tam uzrāda. Но часто всего, когда уже ты согрешил, и потом уже Дух Святой указывает. Un pēc tam es lūdzu, man lielākā vēlēšanās Dievs ir, lai svētais gars man uzrāda, pirms es esmu grēkojis, lai es neizdarītu to. И мое горячее желание, чтобы Дух Святой указал прежде чем я совершил этот грех. Zini, man patīk, kad ir, nevar teikt anekdoti, bet ir tāds teiciens, ne teiciens, bet, ka viens cilvēks, jā, Есть такое сказание, но как анекдот, но хорошо. viņš ļoti lūdza Dievu. Один человек усердно молился. Dievs, izdari tā, apmēram tā kā es, ja, lai pasaka, grēku pirms es esmu izdarījis. Ну, сделай так вот перед тем, как совершить Bet грех. viņš esot lūdzis tā, Dievs, izdari tā, lai es negrēkotu vispār, lai es būtu bezgrēcīgi, varētu bezgrēcīgi dzīvot savu dzīvi. И он молился так: Господи, сделай так, что я вообще мог жить безгрешной жизнью. Dievs viņam tam cilvēkam, ko ir И atbildējis. знаете, что Бог ему ответил? To jau man daudz visu lūdz. Можно, это мне все просят. Bet ja es atbildētu uz šo lūgšanu, Но если я должен был ответить на эту молитву, tad kur tad es žēlotu? кого бы тогда Kam я es žēlastību izrādītu? кого бы я тогда помиловал? Я не буду грешником. Если не было бы грешников, кого я бы помиловал или кому бы показал свою милость? Tas var būt tā kā joks vienkārši. Это может воспринять как шутку, но tomēr ļoti interesanti. Tiešām, ja? но и интересный такой момент. Man patīk arī šī raksturvieta no raudu dziesmām. Мне нравится Gribu jums izlasīt. место Писания Tā ir из viena no mīļākajām плача. raksturvietām. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam. Это милость Господня, что мы еще не погибли. Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Конец еще не наступил для Его милости. Tās ir ik rītu jaunas. Она с каждым утром возобновляется и новая. Un liela ir tava uzticība. И огромная твоя верность. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele. Господь мой удел, говорит моя душа. Tādēļ es cerēšu uz viņu. Поэтому я буду полагаться на Него. Labvēlīgs ir tas kungs tam, Благоприятный Господь тому, kas uz viņu cer, кто можно верит в Него, dvēselē, kas viņu meklē. душе, ищущей Его.
Redz, tā ir tā kunga žēlastība, Это милость Господня, ka mēs vēl neesam pagalām, что мы еще не погибли, ka mēs vēl neesam nogrimuši savos что grēkos. мы еще не погрязли или утонули в своих грехах. Jo viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Потому что не наступил конец Его милости. Un viņa žēlsirdība ik rīt ir jauna. И Его милость каждое утро новая возобновляется. Tā kā Dievs vienmēr mums dod iespēju И Господь, Бог, всегда нам дает возможность tuvoties viņam приближаться к Нему bez bailēm un ar paļāvību. без страха и с уверенностью. Un vienmēr mēs varam atzīties savos grēkos, И всегда мы можем признаваться в своих грехах. un Dievs ir uzticīgs un taisns, И ka Бог верен и Viņš праведен, piedod mums grēkus un šķīst no visas прощая наши netaisnības. грехи и очищая от всякой неправды, нечистоты. Slavu Dievam! Слава Богу! Ziniet, un vēl es gribu nolasīt no vēstules Filipiešiem 3. nodaļas. Еще хочу прочитать с послания Филиппийцам, начиная с 3 главы, No 7. līdz 14. pantam. начиная с 7 стиха по 14 стих. 14. Jā. No 7. līdz 14. Jā? No 7. Līdz 14. 14. Jā, no 7. līdz 14. С pantam. 7 по 14 стих. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Amen. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетую. Да и все почитаю счетую ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Ziniet, ja mēs lasām par apostolu Pāvilu, kas uzrakstīja šos vārdus, Читая об апостоле Павле, который написал эти слова, un kas viņš bija pirms iepazina Jēzu Kristu, и осознавая, кто он был, кем он был, когда он познал Иисуса Христа перед тем,
Viņš pats raksta tā, ka viņš ir bijis jūds, ir jūds no jūdiem, Он сам о себе писал, что он иудей из иудеев, ka pārspēja jūdu ticībā daudzus citus jūdus. что он превосходил многих иудеев по вере. Ļoti dedzīgs tēvu paražu aizstāvis, Очень ревностный хранитель отцовских традиций, bauslības lietās farizejs. в делах закона фарисей. Viņš bija arī Sinedrija loceklis, Он также являлся членом kas deva Синедриона, viņam tiesības vajāt kristiešus. которая давала ему право проводить гонения viņš arī darīja. на христиан, и он это совершал. Salīdzinājumā tā ar mūsu laikiem, ja? Если сравнить с нашими днями, Ja mēs piemēram, liktu Pāvilu mūsu laikos, ja? если Павла перенести в наше время, Tad varētu apmēram teikt tā, ka viņš bija, viņš mācījās pie Gamaliela kājām. и еще там сказано, что он учился у ног Гамалиила. Tā bija viena no augstākajām izglītībām. Gamaliels bija ļoti slavens skolotājs jūdiem. Это была очень известная личность Гамалиил среди иудеев. Это, можно сказать, Павел имел высшее духовное образование. Tas apmēram tā kā mūsu laikos viņš būtu, teiksim, mācījies tur Hārvardā un Jēlas universitāti beidzis. В наше время это можно было соотнести с учебой в Гарварде или в Еле, Jeb vēl tur ir kaut kāda slavena universitāte Anglijā laikam, Оксфорда, ja? Кембриджа. Кембриджа, jā. Или в Оксфорде, или в Кембридже. Oxford, Cambridge, Yale. Teiksim, viņš visas tās universitātes эти, būtu можно beidzis. сказать, если с нашим временем сравнить, тогда он учился в этих высших учебных заведениях, в университетах. Viņš būtu strādātu, teiksim, par augstākās tiesas sekretāru. Или он бы занимал пост секретаря Верховного суда. Viņam būtu liela lauka īpašuma, Он бы имел большую недвижимость. kādas vairākas mašīnas garāžā, И в гараже можно было насчитать personīgs helikopters. множество машин, а также вертолет бы имел. Viņam būtu sabiedrībā ļoti augsts stāvoklis. И в обществе он бы имел высокий статус Pirms viņš iepazina Kristu. перед тем, как он познал Христа. Tad viņš šeit raksta, И ka здесь- tomēr tas viss ir mēsli. Здесь он пишет, что все это ссор, но в греческом языке это все является, Jēzus Kristus. все это является говном, сравнивая с Nesalīdzinām Иисусом lielāko Христом, pārākumu. сравнивая с этой прямомогуществом Иисуса Христа. Ka tā ir daudz pārāka, ja, par Это to намного taisnību. могучее той праведностью, No Kristus ticības un taisnība no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņu ciešanu sadraudzību, jo tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Tas arī šeit 3. nodaļā И rakstīts. здесь в 3 главе как раз и об этом написано, что через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Protams, mēs vēl neesam pilnīgi un neesam to sasnieguši. Конечно, мы еще не достигли этот уровень совершенства. Mēs dzenamies uz to, dzenamies pretī tai goda balvai. Мы направляемся к этой венцу славы вечности, Jo goda balva, потому что венец славы tas ir mūžīgās dzīvības apsolījums – это обетование жизни вечной Kristu Jēzu. во Христе Иисусе. Un tāpēc es
novēlu ikvienam, И поэтому я хочу пожелать каждому из gan вас, tiem, kas Kristu jau pazīst, те, которые приняли и знают Христа, gan tie, kas tikko pieņēma Jēzu Kristu par savu pestītāju un glābēju. или те, которые только приняли Его как своего Спасителя. 2. Korintiešiem 5:17 saka, Второе послание Коринфянам kas ir Kristus, 5:17 говорит, то, кто является во Христе, tas ir jauns radījums, новое создание, новая тварь. kas bijis pagājis. Все, что было, оно прошло. Redzi, viss tapis jauns. Смотри, я все творю новое. Tā ir rakstīts Bībelē. И так написано в Библии. Bet ziniet, pareizi esot tas vārds nevis viss tapis jauns, bet viss top jauns. Но правильно сказано не все, что уже совершилось, а все происходит, все совершается новое. Jo mēs esam procesā. Потому что мы сами находимся в процессе. Un arī šeit ir rakstīts, ka mēs dzenamies pretī Dievu balvai, lai saņemtu to И Dievu здесь balvu. написано, что мы стремимся, мы продвигаемся, чтобы иметь славу вечную, венец славы вечной. Un vēl kādā rakstvietā apostols Pāvils raksta, ka mēs esam kā skrējēji, kas skrien sacīkstē. В другом месте Писания апостол Павел нас сравнивает с теми, которые бегут в стадионе, которые проходят этот бег. Un kas pirmais aizskries, sasniegs galamērķi, tas saņems to goda balvu. И первый, кто бежит, кто достигнет в этом пробеге, достигнет венец, который достигнет этот финиш, он и получит этот венец победы. Tāpēc es novēlu ikvienam Поэтому я желаю каждому neraudzīties atpakaļ uz savu dzīvi. не смотреть назад и не взирать на свою Kāds жизнь tu в прошлом, kādreiz biji? каким ты раньше был. Vai tu biji bagāts, vai tu biji nabaks? Был ли ты богатым или бедным? Vai tu dzīvoji labi, vai tu dzīvoji slikti? Жил ли ты плохо или хорошо? No šī brīža tava dzīve var mainīties, С этого момента твоя жизнь может измениться. jo tu dzenies pakaļ Dieva balvai. Потому что ты стремишься и бежишь за венцом Божьим. Ziniet, bet Sātans arī neguļ. Дьявол не спит. Viņš ļoti bieži čuks tavusī un tev atgādina tavu pagātni. Часто он напоминает тебе о твоем прошлом. Un arī man viņš bieži atgādina И часто pagātni. он мне нашептывает на ухо о моем прошлом. Нет, un tas kādreiz nosit visu gribēšanu kaut ko darīt. Это иногда убивает все желание что-то сделать. Saku, ko tu tāds, tu tagad biji tāds noriķis, ko tu gribi tagad teikt vai runāt, un ko tu vispār var kādam pateikt? Что ты можешь еще кому-то сказать? Вспомни, каким ты был сам. Jā, un visu laiku to bāža acīs iekšā. И можно сказать, и постоянно вот это все сует перед носом. Bet ziniet, ko es daru tādos brīžos? И знаете, что я как реагирую в таких ситуациях? Kad Sātans man atgādina par manu pagātni, Когда дьявол напоминает мне о моем прошлом, tad es viņam atgādinu par viņu nākotni. тогда я ему напоминаю о его будущем. A Sātana nākotne kas ir? А будущность Uguns дьявола, jūra, degoša uguns это можно jūra. озеро огненное. Tā priekš Sātana Это будущее. sagatavot un viņa eņģeļiem. Это приготовлено озеро огненное для дьявола и его ангелов. Slavu Dievam, И слава Богу! lai svētīts ik viens, Пусть благословен каждый, kam Jēzus ir kungs un pestītājs, для которого Иисус является Господин и Спаситель. lai mūsu sirds vienmēr tiek atvērtas Dieva vārdam. Пусть наши сердца всегда открыты для Слова Божьего. Nāksim uz draudzi, Будем приходить в церковь, lasīsim Bībeli, читать Библию, lūgsim Dievu, молиться, sakņosimies Kristu, укоренимся во Христе, lai mums būtu stipras saknes viņā, чтобы мы имели твердые корни в Нем. un lai ik viens varētu nest augļus И чтобы viņa valstībai, каждый мог приносить плод для царствия Него un būtu par svētību viens otram. и быть благословением для каждого, для Аминь. друг друга. Аминь.
Lūgsim Dievu. Будем молиться. Paldies, Tev, svētais, mūžīgais Dievs, mans kungs un mans glābēji, par šo žēlastības dienu, kungs, ka Tu esi devis mums vēl žēlastības laiku, Tēvs. Jo tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalām. Tava žēlsirdībai vēl nav pienācis gals, un Tava žēlastība atjaunojās ik rītu. Paldies Tev, mīļais debesis Tēvs, kungs, ka mēs varam būt Tavi bērni, ka Tu mūs esi izredzējis pirms pasaule tika radīta, ka mēs būsim Tavi bērni caur Jēzus Kristus upuri. Paldies Tev, kungs, debesis Tēvs, par katru vienu, kungs, kas šeit atrodas šajā vietā, kungs. Paldies arī par tiem, kungs, debesis Tēvs, kas klausīsies vai dzirdēs, kungs, šo svētrunu, Tēvs, ka ik viens Tēvs staigātu ar skatu uz Tevi un vērstu savus skatus uz debesīm, nevis uz zemes lietām. Tēvs, ka Tu katru turi savās rokās un neviens mūs no Tavām rokām neizraus. Svētī, Tēvs, uz to un vadi mūs un stiprini ikdienas, Tēvs, esi ar mums kopā. Un paldies Tev par svēto garu, kas mājo mūsos un kas ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Tev viss gods, Tev visa slava un pateicība Dievam, Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Jēzus Kristus vārdā to es lūdzu. Amen. Amen. И мы благодарны, что Твоя милость, она не имеет конца, что с каждым днем она обновляется, и Твоей милостью мы можем жить. И, Господи, исполни нас Духом Святым и веди нас дальше. И мы благодарны, что можем быть через Тебя чадами, детьми Божьими во имя Иисуса Христа. Аминь.